Senapati district kan manungsit amdi lena district atu kia kul kaya da yum yauna lafam kaya ma ta thokle hairi impact news na phangma pauda paumata sub division gi singmai kulen saranamai amadi tungam kul singda kan manungsit na yung kaya hundok ki kana kana lena yung amadi lafam kaya ma ta thokhan ke wilong sub division manungsan ba sakha masung wilong phino da so yung kaya yung tak hundok ki kana kana yung kaya gi yung tak singsul lena ma ta thokhan ke hairi maugi songsong sub division da su akan belena yung kaya amang ata thon ki hari district asi manung hanjin ba kul kaya su yung kaya hundok ki bagi pau leri amaramda megi punsida thokpa asok apan thokpa yana lena tarakpana maram araka district atu ki kulda miam imung dagi mapal thona ki de hari district asi miam da thengnari ba wa basing si yana kudak ki ba relief ki khong thang paikat piu haina su district administration am di langak ta kul sing asi ki village sip am di kunja sing puning sing chilak nei Kapag ini kan itu ini